Marko Lopушина важи за човек кој најдобро го познава функционирањето и работењето на УДБА. Еве 30 минути интервју, разговор со Марко Лопушина. Важите за човек кој најмногу или најдобро ги познава начинот на функционирање или како всушност работеле југословенските тајни служби, пред се УДБА, пред се КОС, имате напишано многу книги. Како да на сегашна временска дистанца вие гледате на тие работи или на функционирањето на тие служби? Па они и данас функциониšu. Tako što su nekadašnji rukovodioci, čelnici, operativci, inspektori, agenti tajnih službi, bilo da se zvala OZNA, UDBA, Služba državne bezbednosti ili Resor državne bezbednosti Srbije, ugrađeni u vlast. Milošević kad je došao na vlast, on je napravio dve stranke preko svoje tajne policije. Jedna je bila Šešeljeva stranka, Srpska radikalna, i druga je bila stranka Vuka Draškovića, Srpski pokret obnove. I oni su finansirani, prvu infrastrukturu kadrovsku dobili su iz Službe državne bezbednosti. Kasnije su te stranke toliko ojačale da su se otele kontroli Miloševiću, pa je Milošević imao potrebu da ubije Vuka Draškovića i slao je te ekipe. Tako da je to jedna vrsta kontinuiteta. Druga vrsta kontinuiteta jeste, nažalost, državni terorizam koji je ta tajna služba sprovodila 70 godina, od 1944. kada počinje da oslobađa prostor bivše Jugoslavije, likvidirala je masovno, grupno i pojedinačno. Ja sam u svojoj nove knjizi Ubice u ime države prvi put objavio spisak 128 likvidiranih pojedinaca od strane pripadnika tajne službe Srbije i Jugoslavije. Jedan od najvažnijih razloga njihovog opstanka jeste taj što je tajna policija uvek imala političku arhivu, policijski materijal, odnosno bogatstvo sa kojim je mogla да тргуе sa svakim novim režimom. Или каква е улогата на Јосип Брз Тито во манипулацијата на тие служби и нивното користење во државен тероризам, во контрола на луѓе, во имање на нивните биографии? Беше ли моќен толку Тито да ги има целосно под контрола тие служби? Naravno, Tito je bio toliko moćan zato što je Tito bio čovjek KGB-a. Njega je Kominterna kao internacionala komunista poslala na Balkan, odnosno Jugoslaviju, da napravi partiju i državu. I on je to napravio uz pomoć koga? Ajmo sad da se prisetimo, uz pomoć Churchilla, premijera Velika Britanije, i uz pomoć Roosevelta, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. On je potisnuo Dražu Mihajlovića kao narodnog čoveka koji je takođe završio školu NKVD u Moskvi za obaveštajca, i znači obojica srpska lidera, jedan hrvatskog porekla, odnosno poljskog, već si ne zna kog je porekla, Josip Broz, i Draža Mihajlović, čisti Srbin, su završili rusku obaveštajnu školu. I naravno da su oni u svojoj političkoj vladavini, kao predsjednik doživotne Jugoslavije i kao predsjednik Ravnogorskog pokreta, kog je Tito likvidirao, oni su obojica primjenjivali agenturni rad u svojoj politici. A šta to znači? Postavljali su ljude koji su prolazili strogu selekciju, koje je pratila tajna služba, koje, kad trebalo da se skloni ta ista tajna služba, je minirala. Istovremeno na čelu države imali čoveka Moskve, KGB-a i Kominterne, a istovremeno Amerika ga je finansirala, otplaćivala mu je dugove zato što je on napravio most između dva bloka i naplaćivao mostarine.